impamvu parikingi yakunaniye igutera ubwoba nuko utigeze umenya iyi nguni ibiri inyuma y'imodoka mu gihe usubira inyuma winjira muri parikingi. Uyu munsi ngiye kukwigisha kuri iyi nguni ikorwa n'ibi biti bitatu biri hano inyuma, guhera muri iki giti cyo hagati, guhera kuri iki giti cyo hagati hano kuri uyu murongo w'inyuma, ndetse n'iki giti gikoze inguni, n'iki giti kindi kiri hano ku itara ry'imodoka ku ruhande rw'iburyo. Ibi biti uko ari bitatu nibyo biti bikora parikingi ubundi nka 200%. Simbabeshye abantu mwese mugira defo imwe muhuriraho. Nahuye n'abanyeshuri benshi, abaswa ndetse n'abahanga, ndi umwarimu bimazemo iminsi, ibintu mbabwira mbabizi neza. No kuvanga abanyeshuri mwese muhurira ku ikosa rimwe ryo kutamenya kureba muri retroviseur ngo umenye ikintu kiri inyuma yanjye, kiri mu ntera ingana gute, ese ndabura umwanya ungana gute ngo mbe nakigeraho ngo nyigonge. Ayo makosa mwese muyahuriraho, ndababeshyeye. Niko biba bimeze. Nta munyeshuri ubuzi ngo ikintu kiri inyuma yanjye mu gihe nyireba muri retroviseur kiri mu ntera ingana n'iki kugira ngo nakigonga. Ngiye kukwereka ukuntu uzajya umenya ibintu by'inyuma yawe, ukuntu uzajya ukurikirana ikintu kiri inyuma yawe ukagenda ukakigeraho mu buryo bwa nyabwo utagiye ngo uhite ukigonga. Hari abantu benshi baza bagashiduka ibiti by'inyuma babigonze, akaza agashiduka nk'iki giti kiri inyuma hagati yagisunitse. Ibi biti uko ari bitatu rero, kuva kuri iki giti kirimo hagati, iki kiri mu nguni, ndetse n'iki ngiki kindi kiri ku ruhande, ibi biti bitatu nibyo ngiye kukwigisha byonyine. Ube focus, tugendane fresh.